Bijou dikti baka Phlim jumpi Ahor plug no. Bijou dikti plano kan sedang ni Bijou nama. Hai por paling kot ni yo por mana hina bottom try Bijou. Yo ba ya ka long na ma pensim na pi gani kan sautarik na marwa kiwi film indir gin gon man menta. Ngabat dari ka film di wala up Slem te man serial la up sim no wana yo por tang live stream ta ban publicity. Dia kata ka si ban pelak ke di nadu ka khat sautarik menta banai Oktober raja ko. Por yo ban bu nadu khat wasting 8 बजे जन्मित 7 बजे जन्मित और 9 बजे जन्मित को Bijou सिनेमा हॉल चलो Kena tayo kan ne. kan kum kajing batai utrai Bijou mene de wong ban ailan sa atayo और hadir jo ka atayo kan sawan sa ka wega film hindi so yo atayo yo ba bata Kalau kerki am yapi ba pun si Bijou. Kerki nam kapor. Kelas ni. ani kala kerki sha bapra kampai berkat ada kwi nanti banong ban dam nomno te shitayo tam man yo apa ban tip yo nam taka publicity le siyo phone kesan mane te bane ka bodu kasim no nomor line up Slem no ne atau kala kham tai bah ka por mentang sama ngile kan bala hi ban piang ka publicity ai ban ka ba khandu de ka de ka jing kersan jing pajba hi klem kan jaga nak jela dikasih jentia Tapi mentah pi yang Marwei ne syai actress. datang ilaya kut maduk mana di aktris dan Slem ni one three de Oh. yang terhalenti mentah jangan ikat begini artis lang boy don lang dan up ya aktris mai deki Pi actress bahawa beri utada kham Slem ni. Hap amar Marwei. la pidar shop riam shop superman Dalong sana kan ne ke bil ti. atau supaya dan salah kata no Mo penting. Dan bak bapin sa yo kampuni actress la pelajar ka neka Phlim jupi ya Bijou. Itu bi orlok penson kersan. Jirai barok lah. Kalau tuli pindah bah jirai Phlim. ka hako ka film ka jinrai ka main song hi ka tentang atli away ka tentang ka background song Marwei ni pak extraordinary tang lai teli baru ka kilong ka jirai film Dan bak ba ka fight ni bang ke jirai ni bang. Laya lebha lai trish tom hi kata Slem atau lay up de kwi ninti ke babai Wala Bijou ai porang kor ke ba. Kini ilang ba kaneka. Ba ta video. Kin ban. Dihsha ya fi ya buat section lagi channel ju fi dem dei sama fi de la kham jin ja pa lai da ban reach ban paisa ki pa te publicity por boli content ba ya ba dei gi next time fi berbar paisa ki ma Dan bak ba ka Phlim jupi kan hit ba. Mo. Dihsha ba. Dihsha buat section Dihsha buat